Usim ke Himajirang ula pentip yo Deputy Commissioner Jangkari Boy District baka Assam kalalit banjirip ya kesenang umshru ke baha hapo uput usam jangka Himajirang hapo ki kaput jangka Meghalaya bat Assam. Usim mulai tu baka Sarkar Assam kala pindan kam deki kor ki bor Global Positioning System habak lalit banjirip ya kita jaka. Hakabete bat kani usim mula pentip yo Deputy Commissioner Kari Boy District baka tega senang ka hapo ke Himajirang nadu hendain thai. Hakaway pat kapang usim ke Himajirang ulay thu yu Deputy Commissioner baka Sarkar Assam kalawan ban penyeng ye kinar elektrik hasnang Mairapur klem kanu ke jing pentip yu usim. Usim ulay thu ru yu DC baka ni ke senang ka hapo ke Himajirang. Usim ulang baka ni ke jing le jang ka Assam kalong ban kurup ya ki jaka jang ka Meghalaya. Mentasi lah kat yang ni ke jing lang ke bekerja ya ki klik nong sensiar baru jang kini ki Hima kentup ya ke Hima Melim, Hima Jirang, Hima Nong Spung, Hima Nonglam, bagi Hima Jerngaw. Hadim bang ilayo ya ki jingtho nak kalian jong kini ki Hima, ki bapan pau ya ke jing bom yahap ke jong ki, ya ke statement ke balami nak kalian jong ke Sarkar, hamtam nak kalian jong Chief Minister, hak bedai bat ke MOU. Kabalaya sign daki artli ki Sarkar kentup ke Sarkar Meghalaya atau Sarkar Assam hakabedai bat kajing tendai haput tena kalian kajungi ka STIP committee mengabak STIP member jongka ilakang ngilafat kerpang yang ini kajing hilang bani kendu matmat bat kini ki clear yang sensar kajungi ban yatai halor kini ka mat pada hadim kita ngilasim ya kikat tu kat ni kirai. Ngiyui ba ke Sarkar Assam kalawan si ia kini ki mampu kini kidur ngila submit ia kini kidur berapa ngila tok baik Assam survey ini kidon kini ki jaka ki ba ke Assam kala pendulur ba wat haki jaka ki baladon kini ki pos elektrik balatung da ke Meghalaya hinre penbenrap susu sadaki pos jom ke Assam kum kini pade ye hang ni kidon kini ki kerja mau ki balatung da ke Meghalaya da kini ki NRGS scheme mo bagi pentrai ki bu ya kini ki put jom pade jom ke Meghalaya hinre ke Assam kalapan prai kini yang ni pada hakat terkesenong umsuru hakat sing sisa kadai wat ka jembrigaun ru umsuru ru hakat jingtip jongi kalong kam semha bapo ke disputed area kijing kini kibriu kinong senong ni ki imsuk imsan bat ni ya ki yang tehinre mentah pada lapelrung yaki kum hak disputed area kini kena senang umsuru kilawan nengkong kilawan bu ya kile kita hadirin pada kiwan tung sundan dau mampu